Ka Jong Ushen Government LP School ka Balaseng na du usnem khat khandai san puar halor ki kentin imsngi it all begins here. Ka bahap hapo ka Amlarem Subdivision West Giant Hills District. Kalayo ya ka ying school ka bathamai ka badan nyo kamra. Ya ka ni ka ying school thamai late ha ka jinglut ka basaw pusaw lak nyo punyo hajar tingka lingba ka Meghalaya School Infrastructure Improvement Program jong ka tanat puli puthi ka sarkar jala. Ya ka ni ka ying school bathamai lapli daw MLA ka Amlarem ba la ka men rumboy ha ka arpra tarik rempang ha ka jingdon lang ka kong sawan lura pertu SDSEO Amlarem ki nong hikai ki khna school ki nong shong shnong bat ki basha khot ngobha. Toha ka nang paiski jong ka ski ka Patrick Ugnay April Arajar Arsaw Iralang ne khoy ki nong hikai Managing Committee Basha Khasmo Bha ba ki nong solution ki khna school jong upper primary ba kunju government LP school ban khap penang buram yaw duri ban katak ke play ya kana school Taka ai baki kena pulih Kirawan dengan sekolah Kenyok sisya Ya kajing Start Nak dengan sekolah But I bore I saw Ya kinong hikay batin la Ban hikay ya kikena Ya kini kon gijongi Kat pala Kenang bagi ni kon gijongi Kinong sisya kiklor Amtang Ya dengan sekolah Handrai Ya katan baka state Kenang ba Ka Negaski Kanlong kabasa kemau Sasendian Kongkada kajing play yang school in Kapilbon hadikan lang SDSEO in charge Rambat Shlong Kinong Hikai Kena school bat kabasa khosmubha barba Kongkada penpendek Bansa kemau Ya kanega swing Bansa kemau Ya ki ek jingle jong ka sarkar na ka benta ka ne ka school hapo ka song demusen in play kan buram yaw no mausa jing ka mau mentarasi inauguration of Jong Ushen Government LP School Bashila na boy MLSN Amrem Basri presence of CP Swalura Perto SDSEO Amrem on 28 of Feb 2024 Kublai Shibun Shijanmo Ya ka jingalang ka balalong haplau jong ka school na penyai dau Andres Marman bat layo ka jingkren pliang burom na ka head teacher ka kong Unity Shela kumju na wahe shnong Jong Ushen resting taryang uba la kemen rumboy ha ka jingkren ula penpau ka jingkemen na mar hakisan snem ki baladem na du arjar khatpra hadu arjar arpulai ka nyo amlarem kalayo hadu lai pusan teli ki ying school kentup ki basna thamai batna penhe extension ha ka bai dei ka dor khas ka bala IT na ka benta ki jingdon kam jong ka school uba rumboy ulaong ba ka sarkar kala dem mangkumba lai spak klur na ka benta ban yarap ya ki school badru ukermen scam ba onla ban pedrung ya ka Jong Ushen Government LP School hapo ka ni ka mang tingka UMLA ulaban ki khna school baling ba ka jingtre stom ka jongki on sala ban kentiu pat ya ka school syaki kerdan ki bakham shalor ha kini ka sngi ki bor punya school ki lapun ku burom ru ya ki arngut ki no hikai bala shong thang ki ba kentup ya ujon buam bat kong martha buam lapun pu penping ya ka jingalang da ki jingshan na ki khna ka ni ka school Hanyau hotel lagi snem Ki yai Ki jingal ti jong nag school They how arja way ba nilayo ban mang pisa na benta jong kanek school head teacher benta man kapor ipangkamau baka school kalarun kam ya kayo school nga ong iki bat pin yo bat nga school kumen ba hakin ki sans nam ki balade nado arga khapra hado o arjar arphulai life who santali ki school ngiyo hapo ke 7 amrem kantup ya ki basna thamai bakunjo
kiba la ong extension kanegade namarba ngiyoi bakating staff kadai berangkam kaberangkam adu kata ngilaban ong anda ngilapas anda ngikun jong ngilapas kinle ayu hoit kakam sarkar kaladuna Henry kijing kilat kilanti lamba kating start ke jompi kalong ka sarkar ka play kajing angnut jong ka sarkar kini kisan tuli kisnem banyarap yang kisanla harus sanla ngut baro ka state la kadai kamrian la kadai kamri jingri la kadai hakam jengok kai perthai la kadai kaba seng ya ki kenja jing kaishmet ter ngakan tu ya kisamla ba phimdei bandu jing kermen phidei banlong ki breu ki ba don ke jing kermen ba ke jing kermen ke jampi kadai ke wei na ki lat kadai ke jing aimen sen kadai ka ban play phi kala ngelayo ya dam menakane ka budget ka Bangladesh menen o chimisar ularui line yak baka sarkar ka di banle ban hakaliam ka memorandum ka ba I head teacher ila ay menen na unta jin kam jaga school kita komputer kita ki band kita ki suki ka sarkar kalgat mang kumalais pa klur na unta banjarap ya ki school ha kini kisnem nga kermen scam banginla bang penrung ya junction government LP school namar bakum ong SDSU menne bang enrollment kalong kaba he compare bat kiwe bahaji ong jeng I bayang tagi fencing pidai ban shim ya ka kabur ka komponen jong ka MRGA ka jobkat kadon pengen ang talang Haduk College kasnong ka Village Employment Council kapo ya kiskim bakale na bunta bilang kam taskaba persya kenapa kaya ba ngila nalade kenapa ngila panpe yaki kiba nginamla nalade baka sarkar kapwa ban kentil ban ngapung nong mikmat ke jongki nado ajar pra bangalong no mikmat Klempan ke Opo Primary School bak ke building layo ban ay but how no snem o balade hakini giliang nado sendai kemaisnong sendai mission amso amjalong jang ushen bat menta amso tai ladet sanction nagam tagi school Kabangsan kalong mapi ki managing committee Philippine Pay. Ya kinong hikay, baki hikay hok nem. Naman kung kibreu, ngikay bang ne arngon laibot kinong hikay I prasnong kijongi. Lalaki hikay baharo ngimot ang complain. Pay, ya kinong hikay lasiw tulog ng sarkar. Kamot kapisa jong piu paiba lasiw yaki na patabak hikay. Pet baki de bagkit kaya. Baro ginahikay ang negi trained teachers. Ngalaman ang gide kibalabiang. Kilayaran kat kerdan baki school private. Kasyong akamon ke jong pi. Deta kadang akan tuing macam komiti. Baphin ya train lang. Bat kinong hikay bantek yak egi jiduna. But pimday banteng ya kinohika. Kumang ang mane, pide ban report ya kacinduna kacongki.
basa kawe kabang kwa banong kalong ba teng ngis nong kandong ikhen ba ladang ilay sa amrem ilay hajawai kaspur ka kambiang kinong hikay kilabiang kakum kajuk kemensa keretang kadisania kajampi lele kumbang ilay simbawai teng ilay specialist ro lamdong ni kicingay nalade teng kasimpor bagin yo ya kata kacingkon tambalarang idong kata iskem baka disania iwe nila dan baka damakan tu ya pi kikme kikpa banpej baka ne ka school ke jampi sumarya ka pej bagi kon jampi kinwan school thikna pej ba kinoi kai kinwan thikna khna ba phinyo ya kata ka jihikai kaba paka ngiladon haka sarkar na bentana du ba ajiram do ikam kamriang kumo mene ikam sengkam lajong ikam kibalai phujai shim ya kini kabu persang kom kibreu kila ban kandong ni kata ka failure hanrei mano bajok lenter ka jikim ke jongki banai na do amla rem sino pelskap lano kan bah ngaong ipi ya keturu kasokalkan sanction how lungai April Mei ban siam rongbiang ni ketugas surat kenang ban pensuk yau pai ba komunong mikman ngimpe menta ka amlana kalayo sanction yang ketugas surat lai kilometer kadarang kalayo kan sanction kumba kilometer surat kisok mission kilamin kitambuli kidentring kinyo den pagdaw nga trash ton ba nga trash ton bang mabaten ngi kung ipay ba habang isyen nga tinge ni kamaw ng mikman pandalasok ng jo kamaw ba kada hok he kunta ba ka bang kwa bang kamaw ipi kawe ten ngi baro tentang kawan hi kejipang kejistong tentang hado menta dang don kinong song jongi kibang tre banle ya kasmatka kidang ting yaw tau adhar ban ayu ban samdur on dalapang lastom dalpoy ka bil kilap hangta kemau hae ngan yo cingara kemau ba amdan mam dan wo ubala panira pikum kasmatka habapang habasita sim kana kabu kombenin na ongwe perlo namabang ya kren ya kita lagi jong gibreu kidang don gisnong di bamtre ban son yo adhar banling bakasmatka udang ong tau ramba wanga keli lagi pai ba namabag fitting uto adhar toong kanungut kibalayak nau adhar ukali hanay kanungut kibalay im baki bayo jiarap nau adhar mla syu panyaw daki peu la dapang kasmatkan kaurishan laling kijing bamtemen laling ter kijing ong ka sarkar kini day banbot namabangi kum gibreu kat bangidang im hamas syarpai ba ka mi sarkar ngidey banbot wat mudur yang taibat penting kok tempannya pi onda pilastom saja anam don mano banjarap laitang dalade yalade kemau yalade ring gesem gasnong bathaw yakari mulok yakakoy khenyang pi ya kanigat than ka chupi jongi den nakadaw long ki basim kabu ya paro ki skim sarkar khnang ba pinyo ya kata ka jimentoy balda ka we ka yin ka mentoy kemau ya mentoy lang da ka we urang ba mentoy ngiya mentoy lang den takadaw ha ka nagapwa ka ski ka chingkmen nakabenta ka syong jongsen kum nong mi khmat ku jong phi
ngapan pa ko jing songo ka bakraw yang ating ay jong pininya siya yang abangan yalam yang senang ka jang pi bat konsusi nang ay jing siya nang ne syakman hakanur ko por kabangadon kam yang ating yarap ko jang pi namar bahabang apan yang ating yarap jang pi update na kabenta shimet ngapan kalang nakabenta bangan kumno bangan la bangkit kamba nakabenta upay ba dan takadaw ngakentuy pin mabanga ngamjuk day unang penbig dan gibriyo for election ang kat amsotay kanyo kapadu kanyo kadarang kanyo kapamtubu kanyo kidon garang ba ngaw su penbig election mantada khatandar ki oh no ajaray lipli ajaray ya hostal la remboy penbig election mantas khatway kloro ng sanction stang bansnaid hostel larboy nganom thok na marbak ka mangale kaday lang ba ka bor ka jong piu pat ba de pagdaw ngi de benesna dang kong gibriu ngi don lak lak jing duna ngi don lak dor ka sur lak dong jing mok jing prakhat henry wat ngim de ban yatel kay bangi tel kaday na ka benta ka babhatam sa sinbiam ngakan tuy khna pule to pule bhai ko mantau inam ta class 9 class 10 man syuatan class 6 manta class 9 class 10 laban sakoy ka CM scholarship about chinisal dang lunch manta ki khna ke batbit yale ondala play ya ka application yodon manomro na chang motion mano balaban tip bapin yo to scholarship nilayo i manin gaski ya phik mik pal don ki khon jong phik balik class 12 baile class 12 manta don bok makin pas ka sarkar ka NTA ka National Testing Agency Jong Government of India kalapan bena menin ya ki lapriang application banyale ya ka CUET undergraduate arajar arusau menta banle ya ka BA ya baro ki college ka affiliate ki ba penya so ile ba kanahu ladam kelala syai sirta kamu hapas ya ka CUET ka form kila priang nado menin hado arpendriu prai mas ongi ki khoni ting jompi bakin penda yo anda kila pas class 12 ha e in le kla BA kinnom yo shu shim gana kabon ar lengba ka score ka jomki ha ka CUET day kila pan apply habbarok India haki Delhi University haki tak ek laban apply om ye ki khon ki ting jong phi bakin yele bha bakin apply bakin yele ya ka to ko CUET lada ki kwa banle ya ka BA ya ka no ka BA ka jong ki sai sin biang na kwa bu pakamai phi ki khna samla na kit bok kirwiang ye khna bile metric kit bok kirwiang ya khna bayale exam ngina na exam jong ki bau blame dan berkat bapi bat ka don berkat ublay uyai don lada ma pi pikan mau bang pin kemau tang ha por ka bapi saja kamnom kemau man kasni baka jing kemau ni masih lok dang ba ka jing trash dong pinam pas pin sumo ya ublay lada pin pule bahai kon ka jong pi pinam jak ka jile jong pi la pin trai bah mangasni den daw pelut hok ya ka bor ka jong phi ya ka por ka jong phi knang ba pin jom ka dia jong phi u blame dan kat ba phi u blame dan kat ba ka snong jong shen bra ka we u blame dan kat ba ka area sa ton ni bra ka we u blame dan kan bat ka amren constituency bat ka makhliya ni bat ka India ka jong ni bat ka prathai bra ka we ba ka jinsuk kan sushar lo ni. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up
with a dedicated CN helpline call center. Por liur, por slap, par leer, di kena kiyating, nama jur leer jur slap, kalapay di kitin ro kalapay, di ong hak ko ba kagapor, yele ban perlang lang yaki, at di kamera school ban yesong kapnya. Tingis nungso baga jing sa si tom jor hilong ikay hari bipor. Nolor ba ka building di barak kuwi kamlong sifyo Henry mentapan ni iye baga building bathamay kabalong si di kana bat kabalong kabaay kajing nang jing start kaban ka kijabing yu kiro kanang pro habagi i habagi yo ya kani ka building kabapangat ni nasngaw kung ban ay ngo i kasno Kabaladon bertalang baca di school. Hagaba kadon kabenta ban kami ban yesim bertalang baca di school. Katung kajing itu yang head teacher yang ba dilatih kerja karo de kabenta ke school ban penhe yaki compound yang ke school. Di nasngono i kasnong bakaladon bertalang namar berta kajing baha jingiat jong kasnong hi barak kawai. Kasnong jangi kadang kam shifun gijingarap bat gijing kershan napi kum unang nikmat ubakit ikakhia kasyon jokatan. Namar kata ni kapat rit ipi bapin sngyobha ban penyo ikini gijing kam jong school in balong ibahat mate. Kabanam kom. Ban shnai ki penrok school offensing Kimit kisuki bat komputer katpun kejuk komputer. Ban penpau ya kepelau, ban penha ya kepelau yang school jengi. Ni kemen scam balang ba kejing trashidom bat jingkershan jongpi. Kasnong jengi kanang la ban ai kejing shakri kababhatam ya kipai nong shakshong.